Musaisiani na udho changu manyidhietu atiani andhini wa Facebook ni Mutongoi TV. Mbunge ya kaunti ya Kitui niyambisi seso ya kuthuimwa Maminista ikumi ala mendekethetw'e kuosa utongoi wa Mivae kivathukanio serikali ya kaunti isu ya Kitui. Iseso ila yambiye kiokoni cha umuthi itino wa kuvingwa ni Speaker wa mbunge isu Kevin Kinengo Mwamba na Clerk wa mbunge isu vala umuthi Maminista Ataano nimo methi wa maikulu wa makulio. Mbunge ya kaunti ya Kitui niyambisi seso ya kuthuimwa Maminista ikumi ala morotetwe ni Ngavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Makau Malombe kwa semenye kivathukanio serikali ya kaunti ya Kitui. Iseso ile nambite kuungamwa ni nzama ya kulunga mitwe na kukitana olosani ya EACC niyambisi ya umuthi myakoni ya bunge ya kaunti ya Kitui vala ya vingwa ni Speaker wa bunge ya kaunti ya Kitui Kilaka pamwe memba ma bunge ala manyuvitwe komitini ile kukulia Maminista olote makulio Mivae ila mendekethetw'e kutongwesya mama Maminista ala mamina na kuvingwa iseso mathinyanwa umuthi ni vamwe na Phoebe Mutemi na ula wendekethetw'e kutwika Minister Mivae wa Kithio Mivae Amuika unduma na Mathau vala wathika mbee wa komitii na kusungia mokulio vala isungia mokulio waweta ethano kukwata efisa ya kuungamia mwanya no kwikithia Amuika ni makwata mavundisyo nikienda kuwasilovya kwisila ikundini nikienda kuvatonethya kwa mbisya vya sala kivathukanyo satisfactory. We will not be able to blame us because we need to take this thing very seriously. The people of Kitui County are looking at you. They want a minister who will occupy that docket and serve them. This minister has assured us that she is committed to being a CC. We are not sure whether TSC will accept transferring you from their side to our side. We are not sure. Nake Peter Kilonzo la wendekethetw'e kuungamia muvea wa Kinandu na wasanya wa koti aisungia mokule mbee wa komitii enu aweta ethwa no kuvitukithwa kuosa mwanya akekithia ni walanga bills kana makwani ala serikali ya kaunti ya Kitui ithitwe namo na kwikithia vai makwani mambesa manongeleka serikali ya kaunti ya Kitui. Thank you, Honorable Chair, and thank you, Honorable Member. According to my understanding, Honorable Chair, the functions of my portfolio will be based on the department or the department which are just running. And Honorable Chair, there are two departments which are literally in my docket. One is economic planning and budgeting, and the second one is finance. Inge Kilonzo isungia mokulio mbee wa komitii no aweta kana makwani ala serikali ya kaunti ya Kitui ithitwe namo maumanite na milati mokulia kuthele vindela ya ilite kindu kila kivingi seso ya kuvatha ilovia ila mbunge ithitwe ivitukithia ta budget na kutuma milati isu ivathiwa ilovia ingi utena budget. Honorable Chair, this department, the roles of this department are just envisaged in the Public Finance Management Act, Section 104. They are quite a number, and it is enriched with Section 107 of the same Act, Honorable Chair, while it talks about the fiscal responsibilities. Onewi ova Kilonzo na weta mbee wa komitii ethia akakwata efisa ya kutongwesya muvea wa Kinandu akekithia ni wambisya nziasi ya kuongelwa kwatu wa kaunti ya Kitui kwisila nziasi ya wasanya wa koti. Mawe Mutuku na ula wendekethetw'e kuungamia muvea wa Utandithya vikite mbee wa komitii no aweta ethia no kukwata efisa ya kutongwesya akekithia muvea niwekia Amuika na Mawithyululuko vinya kwisila kumanenge ilovia sia kumekia vinya. Nake John Mwendandu la wendekethetw'e kuungamia muvea wa itheka Mawithyululuko na mavia malato aumete kilioni mbunge cha Kitui cha Kithio na ule vikite mbee wa komitii masani makwacha ni wele situmi mbeanu sia undu utonyo tongwesya muvea wa Mawithyululuko na itheka. Stephen Mbaya kimwelo la wendekethetw'e kutwika Minister wa Uimi na Indo ni wavika mbee wa komitii kusungia mokulio kukonya muvea vala wavinga iseso mathinyani wa umuthi
vala angi atano la mamina na kotala makathuma va muthenyani wa uni atano ni vamwe na Ruthi Koki ula wendekethetwe muvyani wa uiti na wima wa mwene nthi, Engineer Ruben Etiko ula wendekethetwe muvyani wa Malelu, Jessica Sioka Masila ula wendekethetwe muvyani wa Kisomo, Peter Ngunda ula wendekethetwe muvyani wa Kibono Ngibya na Frederick Kimanga ula wendekethetwe muvyani wa Itheka. Dilivote vilingwa movo kuma kaunti ya Kitui. Nito Onesmus Chalo.